Baik senhores, indique aqui haya. Se não tem nada, não tem nada. Pero maneira de caso aqui. Tiene un arma. De caso aquí, el arma que pertenece a aquí. El señor Vega de prisión, que me nota un arma y no es mi cuerpo, nota un arma que no se traen con él, y ahí cuando mira, que yo la decretar, es arma que hay, significa que arma que hay.